ngasi July thagi tang manga jimja kaisa numit ayuki pung tara tabada ikoi lamargram khunauda leiriba maira paibi ichaniche mayamna punsalaga ngasi sit in protest demanding restoration of peace in Manipur haiba hiram asida ikoi mayamna sit in protest ama pangthokli ngasi mak July gi tang manga sida Manipur da lisang sidna me gi tang ahum dagi mafam kayada maral lejadraba micham kayada aikoi maitai kayada kuki singna khulai paiba talauba kayana sangsilaktuna yum mai thaba aduga maral lejadaba kayabu mafam kayada laifam leitadana kochen chalhanba siguma phibam se ngasi ga thana tha amaga tha ani ga numin ini surabani adubu Manipur sarkarna aduga Bharat sarkarna kumai yengduna leiduna aikoi maitai gi tasengba maitai khunai sibu manghan gadagi atopa thaurang ama taurabra haibagi akoida jingnaba polle maramaduna aikoi Manipur gi wangmada leiriba kasar gi pham kayada akoi gi sigu makhongjang ase asi changhan jabani aduna mayam gi magai degi apunba oina amatta oiba kholauda aikoi laujari madudi Manipur gi apunba saktam su lauthokadabani Maitai singda schedule tribe pigadabani no ST no rest aikoi bu ST wahengadabani Narendra Modi Prime Minister na karigi tuminna leiribano Manipur da shanti lehengadabani Manipur gi apunba saktam mangan mayade asigumba kholausi tasengna ikoi Bharat sarkar Manipur sarkar aduga Manipur da angam mathau oiriba kayagi mafamda ikoi Assam gi mapandagi asigumba mafam kaya ikoi thamjabani matam thintabal leitana asigumba thokliba mihan nipun kaya se kudakta thingna bohonaga dabani ngasi July gi tang manga himja kesen numit Madura community hall siga pung tara ni khoi phawa pung ani chupna maitai gi oiba protest macha ma siga mafam sida phammi protest sigina khunau khuman Madura khunau khuman ani chupna protest e phamma gi maramna Manipur da shanti ohen view Manipur da shu udrata view Manipur da NRC ohen lehen view Manipur da maitai kunama ku ST da chalhan view Indo Burma border sil to view Manipur ngam khai kai ba yaroi Manipur da integrity kai ba Manipur Himalaya ba ku shanti da tham view Manipur Himalaya ba ku shanti da tham view ya bagi na puna maga de ka bo ni loin ka bo ni hogala ka bo de bod lai daga manding se bo lai be kam de ne ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯖꯨꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 3ꯗꯒꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯝꯂꯦꯟꯗ ꯇꯤꯟꯈꯤꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ꯍꯤꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ NRC ꯆꯠꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯅꯝꯊꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯟꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯐꯝꯗ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ Amaga dum hai ba da. hai rồi mà Hauji Himalaya Manipur asida awa na kukina landa tana awa na tariba mayam sing ase akoi maitai mayam manaraga kuki landa ba pi phangna ba pi na ba gi dama
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯟꯅꯗꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯟꯅꯕꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ मणिपुर की अपन पे सत्तम मणिपुर की अपन पे सत्तम मणिपुर के एनआरसी चना लो मणिपुर के एनआरसी चना लो मणिपुर की कुकी मिलिटेंट सिंह लखो मणिपुर के सू लखो मणिपुर के सू लखो मणिपुर की अवाबदा कसार की मैते कोनी सुमतेंग पांगने मणिपुर की अवाबदा कसार की मैते कोनी सुमतेंग पांगने लोंगने मणिपुर लोंगने मणिपुर की अपन बसक्तम काय बजारो मणिपुर की अपन बसक्तम काय बजारो मणिपुर द एनआरसी चना हलो मणिपुर द एनआरसी चना हलो मणिपुर द एनआरसी चना हलो लॉन्ग लिव मणिपुर लॉन्ग लिव मणिपुर इंडिया की प्राइम मिनिस्टर मणिपुर की वक्त ताक दबने भारत सरकार मुस्लिम के मणिपुर दा अथुब मतम दा शांति हंजन हलो मणिपुर दा अथुब मतम दा शांति पुरक्षे पाइबी अमदी नहारोड पुनमकना ngasi जुलाई तांग 5 दा मकन सिन लांगलिबा खुंगंग खुदिंग मिफम फमनाबा थौरम असिदा अखोय खुंगंग छरुक यादबगा लोनना पांगथोक्तबा मिफमनी अमसुंग मणिपुर दा थोकलिबा कांगलुप असिगी थौदो खुदिंगमक इंगना तपना हानगी मतौगुम लेहनबियु हाइदुना जिना चानना लेहनबियु हाइदुना लेंगाकना हाइजरी मणिपुर की नमखै ngasi aikoina manipuri kanban lup haina aikoina south block ta semjakiba organization aukiba manipur da tang megi tang hom dagi kuki amasung maitai gi malta country kama khopadagi yan pun tauduna asiana mayam khopre tak lansi batokre mai thabi kre wenana aikoina phungang ngakpada hojiki irang asida masa gi jati sagai lagi khunai kanabagi namakta asi manipur gi mata kaya amasu hawaina ponta hoikre akoi sing adugi mafamda koina koina utiba thauna adugi damakta tobiman thangba urproina okogi thawai sing aduna laidam nenda inne chikna laidam nabagi damakta idagandi parwan gi ngasi makalgi makada pakat pangkok sariba wakar mifam sida saruk jabiri ba koina laidam dagi mikuba sida manipur da laikhidraba thawai sing dugi atma shanti gi damakta mokoina mapugi laikonda ingne chikna laijire damakta awaba phongdokpo oina minute amatang awaba phongdok medana isori mafamda thongminasi oina mokogi thawaina lairamne ingne chikna nungaina laibiri sunaina mapugi mafamda thongninje siaina mayang mafamda naluk sabagala wakang khadasi amjari okay मोरगांगी हान पलगे को खोगी ऑल मणिपुरी मुस्लिम मैरा पाइबी संस्थाना ngasi मणिपुर दा मेगी तांग अहुम दा थोखरिबा गोथोना अनिमकी कुकी मैतै अनिमकना साउना दना तौनरिबा मरम असिगी ओइना अखोय ऑल मणिपुरी मुस्लिम मैरा पाइबी संस्थागी ओइना मोरागांग लालंग पाट फोर मैरा पाइबी लुपनसु मखल ऑल मणिपुरी कलबा मखल लुपना सिंजा लांगजदुना तौजरी से अखोयसु मयाम पुनमकसु करी हायतारे ngasi tang 5 gi khoi pangthokjari yarnasina okay
चंद्रपुर पातू चिरपालगी ऑल असम ऑल मणिपुरी मुस्लिम मैरा पाइबी संस्था गी मैरा पाइबी लुपना तांग मंगा की मणिपुरी कन बलुपना सिंजलांग जन वाकत मिफम असिसु अखो सुमयाम सरुग याजरे ꯗꯒꯤ ꯏꯕꯨꯙꯧ ꯅꯣꯡꯗꯥ ꯂꯥꯏꯔꯦꯟ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯄꯥꯜꯂꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 3 ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2019 ꯌꯨꯝꯁꯀꯩꯁ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯋꯦꯗꯅꯦꯁꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯣꯟꯖꯩ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯃꯔꯥ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯕ ꯏꯪꯅ ꯇꯞꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡꯅ ꯂꯣꯟꯅ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯃꯣꯔꯦ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯅꯝꯅ ꯇꯥꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯔꯥ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯌꯨꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯁꯥ ꯁꯟꯅꯆꯤꯡꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯄꯨꯈꯤꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯂꯩꯍꯧꯕ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯂꯟ ꯊꯨꯝ ꯁꯅꯥ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯄꯨꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯔꯕ ꯀꯌా ꯑꯃꯅ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯄꯣꯟꯊꯥ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯗꯨꯅ ꯑꯋꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯕꯨꯙꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯆꯔꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗ ꯇꯥꯔꯦ ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯁ꯭ꯔꯤ ꯚꯩꯒꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯁꯥꯒꯠꯆꯔꯝꯕ ꯔꯥꯖ ꯁꯪꯀꯤꯔꯇꯟ ꯁꯥꯟꯅꯔꯝꯕ ꯃꯥꯟꯗꯣꯞꯁꯤꯡ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯛꯂꯦ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯐꯥꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒꯣꯏꯗ ꯍꯨꯠꯇꯨꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯀꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯌꯨꯕꯔꯥꯖ ꯕꯤꯔ ꯇꯤꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯪꯒꯥꯜ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗ ꯇꯥꯔꯦ ꯈꯥꯡꯕꯗ ꯋꯥꯔꯕꯤ ꯏꯃꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯑꯇꯠ ꯑꯈꯝ ꯂꯩꯇꯅ ꯆꯤꯟꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯂꯣꯒꯤ ꯄꯤꯔꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯝꯕꯣꯝ ꯋꯥꯡꯅ ꯊꯥꯡꯒꯠꯇꯨꯅ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯑꯣꯟꯗꯨꯅ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯒꯤ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯤ ꯁꯥꯃꯨ ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯄꯁꯥ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯣꯝ ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯩꯔꯕꯤꯁꯤꯡ ꯏꯃꯥꯕꯨ ꯀꯜꯂꯔꯣ ꯏꯃꯥ ꯈꯥꯡꯕꯗ ꯋꯥꯔꯦ ꯁꯟꯇ꯭ꯔꯦꯝꯕꯤ ꯏꯃꯥꯗꯤ ꯉꯛꯁꯝ ꯌꯧꯔꯦ ꯍꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯔꯕ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯊꯣꯔꯛꯂꯣ ꯏꯃꯥꯕꯨ ꯀꯜꯂꯨꯔꯁꯤ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯠꯂꯨꯗ ꯆꯦꯟꯊꯔꯤꯕ ꯄꯤꯔꯥꯡ ꯀꯩꯊꯣꯛꯂꯨꯔꯁꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯥꯡꯗ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯀꯟꯕ ꯂꯨꯞ ꯃꯀꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯂꯨꯞ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛꯅ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯦ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯂꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯀꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯀꯜꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯃꯥꯅ ꯌꯥꯏꯐꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯃꯥꯀꯜꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯀꯜꯕꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯅ ꯌꯥꯏ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯥꯎꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯁꯤꯡꯗꯣ ꯊꯝꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ एक्सलेंसी अखोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू थागदब मेमोरेंडम मेमोरेंडम से पाथोचरके करी करी अखोना डिमांड तौरीब है टू द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली 110004 सब्जेक्ट मेमोरेंडम रेस्पेक्टेड मैडम नमस्कार with due respect we on behalf of the under mentioned organization beg to lay a few lines before you for your kind perusal and necessary action. That, madam, you are aware that Manipur is on furnace since May 3, 2023, which we call Black Wednesday, when some Kuki militants attacked the houses and other belongings of the Meiteis, mostly in Kuki-dominated areas like Churachandpur, More, Kangpokpi, and some other areas of Manipur. Several Meitei houses in those areas were burned to access within the blink of the eye. These Kuki militants killed several innocent Meiteis.
taken away their precious items like gold, money, and other electronic items, and also livestock. Even the books of the student were also spared. Approximately several hundreds of Meiteis are now penniless. As their houses were burned, the victims are now taking shelter in government and public-run relief camps since the evening of May 3rd, 2023, with agony in their faces, not knowing what lies ahead. Madam, as you know, Meitei women are very hardworking. From early morning till night, they are always on their toes. Now these women and their children spend their times in those relief camps, while most of their male members go to the villages to protect their last remaining properties, either burned or half burned. The mental shock now experiencing by these women and their children cannot be described in words unless someone has seen it. We are more than sure that if these women and children continue to stay at this relief camp for some more days, definitely they will suffer from psychological disorder. Therefore, to save Manipur from such a situation, we humbly request you to take the following steps at the earliest. Number one, first step. Please take all the possible steps to restore peace and harmony in Manipur. Second, please take all steps to protect and preserve the territorial integrity of Manipur. Third, for a permanent solution, please implement NRC in Manipur so that illegal migrants can be detected. Fourth, last but not the least, to bring durable peace in Manipur, Meiteis, who are the original people of the state, should be given fair treatment. Due to the dynamic changes in geopolitics in the region and the existing law of land in Manipur, Meitei are facing serious threats to preserve and protect their identity. This can be addressed by including the Meiteis in the list of scheduled tribes of the Indian Constitution. We sincerely believe that your kind intervention in this matter will surely be able to rediscover the state of Manipur, our loving motherland. Jai Hind. Asigi memorandum sini jana phajana ikre asiga point mari khang moi happy ahamada Manipur da ing tapa pubidaktuna mayam se tang ta tandu lai ta na lai ba ona diu ani subada kano se Manipur gi apunba border and integrity se mahan biganu ahum subada hari sina Manipur da NRC charan biu aduna khoi gi mitop changhi lakpa sing da phaba ngam na bagi damakta aroi bada hari se yam phajana hai kre khoi gi aji wariba geopolitical ground da Meitei hai minority type wa lakpa se asigi yenga amadi mama ngai da gi Meitei hai tribe oina lairakpani 1949 जो कनाडा इंडिया दा मार्च अयो मतम दा इंडिया की जो मतम दुगी लाइंगा वो कांगू सिंगा मैतेई से मतम दु रखो से एक्चुअल हिंदू चक्का कनो वही हिबना को तो माइनॉरिटी हो जाते हारो मदु बखरा कॉन्फ्लिक्ट कनो कंफ्यूजन दगी कोई से एसटी दे लौथोगा ओबीसी दा जनरल दा कनो हापक पनी अदुगी वारी सिंगदो जेगा मैतेई बु कनबिगे हारगदी एसटी लिस्ट हापी वाने मरी सुबह पॉइंट से मोइना हाकमी असी खंगी मेमोरेंडम से कोई था से अदो असी पोर्ट्रेसी मथंग मनाव नाइना से थोरम से ई मथंग मथंग करा बा सिजरके ई मथा सिगा ई संजरके
ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯈꯣꯏꯔꯝꯖꯔꯤ ꯑꯍꯜ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯕ ꯆꯠꯆꯕ ꯉꯝꯖꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯂꯩꯕꯕꯨ ꯌꯦꯟꯅꯅ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯌꯥꯏꯗꯨ ꯂꯩꯅ ꯏꯪꯅ ꯇꯞꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯄꯥꯟꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯤꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯅꯤꯡꯗꯤ ꯇꯔꯨꯀꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯖꯩ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯝꯖꯔꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯝꯖꯕꯅꯤ ꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯃꯩꯔꯥꯄꯥꯏꯕꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯞꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯁꯪꯒꯤꯠ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯂꯣꯏꯗ ꯐꯝꯖꯕ ꯃꯤꯐꯝꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯔꯥꯛ ꯚꯦꯂꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯃꯐꯝꯗꯁꯨ ꯃꯩꯇꯩ ꯇꯥꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯦ ꯐꯝꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯁꯤꯡ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯦ ꯐꯝꯖꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯁꯤꯁꯤ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯤꯡꯌꯥ ꯇꯝꯌꯥꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌా ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯅꯪꯉꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯖꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯦ ꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯃꯩꯔꯥꯄꯥꯏꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯪꯒꯤꯠ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯂꯣꯏꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯀꯟꯕ ꯂꯨꯞ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯠ ꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯝꯖꯕꯅꯤ ꯁꯤ ꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯑꯃꯨꯊꯣꯏ ꯁꯪꯒꯤꯠ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯂꯣꯏꯗ ꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒꯤ ꯔꯥꯏꯖꯤꯡ ꯔꯦꯁ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ NGO ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯃꯩꯔꯥꯄꯥꯏꯕꯤ ꯂꯨꯞ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯀꯥꯟꯅ ꯁꯤꯟꯖ ꯂꯥꯡꯖꯔꯤꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯦ ꯐꯝꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯅ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯕꯁꯦ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯅ ꯂꯩꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝꯅꯤ ꯐꯝꯖꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯈꯠꯆꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤ চাঁদপুর জিপির সঙ্গীত বিদ্যালয়ের রাইজিং রাইস ফান্ড ফাউন্ডেশন আজকের দিনে আয়োজন করা হয়েছে এবং ইয়ার মাধ্যমে ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্টের কাছে লুটপাট সেই ঘর বাড়ি জ্বালানো ইত্যাদি যে শান্তিতে বসবাসকারীদের শান্তি ভঙ্গ করতেছে তাই আমরা এখান থেকে প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কাছে এটা রিকোয়েস্ট জানাইতেছি যে অতিসত্বর সেই রাজ্যে সান্ত্বনা আনার জন্য আমরা বারবার এটা অনুরোধ জানাই। আজকে এটা কিনা প্রোটেস্ট র্যালি না আমরা এটা প্রোটেস্ট র্যালি যেটা আমরা শান্তিভাবে কারোর কাছে ক্ষয়ক্ষতি না করে আমরা এখান থেকে যে আমরা যে মণিপুরি যে বারমণি গ্রাম সেই গ্রামের মহিলা মহিলাবাহী গোষ্ঠী তথা আমাদের যুবক সমাজ তথা ময়মুরব্বীরা একটা চিন্তাধারা নিয়ে আমরা প্রেসিডেন্টের কাছে একটা স্মরণনীতি দিয়েছি যে অতিসত্বর আমাদের মণিপুরের শান্তি আনার জন্য আমরা এটা ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 3ꯗꯒꯤ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯍꯤꯡꯁꯥꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯍꯤꯡꯁꯥ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯊꯧꯁꯥꯕꯤꯗꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ PM ꯃꯣꯗꯤꯖꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯋꯥ ꯑꯃꯠꯇ ꯐꯥꯎꯕ ꯉꯥꯡꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯀꯟꯕ ꯂꯨꯞ ꯃꯈꯜꯅ ꯁꯤꯟ ꯂꯥꯡꯗꯨꯅ ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡ 5ꯗ ꯀꯁꯥꯔ ꯁꯤꯔꯕꯥꯔ GPꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯇꯝꯕꯥꯏ ꯃꯩꯔꯥꯄꯥꯏꯕꯤ ꯂꯨꯞꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ꯫
Masih ikoi na ada di Borkhal Parda masih ikoi na family mami famasi makal haibadi Manipuri kan balukna silang dura Asam pumbada tariba khundaduna leiriba meitai khungang khuding maktagi Manipurda thoiba thodok sigi maramda aikoi Bharat ki Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu da aikoi memorandum pikatuna Manipur kansi amasung Manipur da ing tappa hanjal hanbiu haibagi damakta aikoi ngasi aikoi Borkhal dasu leiriba Borkhal action team amasung Borkhal Mairalu amasung Borkhal khunjasida leijariba aikoi ima iben khudingmak ipai pan khudingmak jauna aikoi su asi saruk jari hairiba sigi aikoi chepong khara phongdoi hairiba chepong asi miyamda pathokuna mutang tahanjage adungai ing kumja kunthra hundoi dagi ibudau nongda lairen pakhang mana Manipur gi ningthauren oiduna palak pasidagi ngasi phawda amukta thokhidriba thodok megi tan ahum ing kumja lising ani ga kul hundoi jumja kaisen numit Manipur da thokre hairiba numit asibo aikhoina Black Witness Day haina mingthon jai numit sida maral leijadraba ingna tapna imung manungda leijariba maitai sing da kuki lalhauba singna lona khangudana Manipur gi Churachandpur More Kangpokpina singba kuki na namna taba mafam singda landarakuna maral leijadraba maitai kayagi jum mai thadok pikre jum du da leiramba sa sanna singba pungnamak pukhibata nattana imungda lehauba mamal jawnaba lanthum sanalupa kayasu pubikre marai bakthiriba kaya mana thawai pontha oikre kaya mana ashok apan nangduna awa mayok na khare maitai aikhoigi damakta maitai aikhoigi mathakta kuki lalhauba singna landa khare ibudau pakhang matamdagi hauduna sem sagat charakpa Manipur ngasidi awaba tare Rajarsi Bhaiga Chandrana nungsina sagat charamba Raj Sankirtan sanaramba Mandop Singh Thugai rakle Maraiba ki damak phasigi kongoi huptuna Hawai kat khaba Jubraj Tikendrajit amasung Thangal General gi Manipur ngasidi awaba tare Khangda warabi Ima Manipurna atat akore ngasi July gi tang manga yumja kesen numit asida asalabuk kungang asida asalabuk youth club mera paibi amadi naharon gi apunba kayamana ngasi gi protest ase hamjabani protest ase gi pandamna Manipur gi apunba saktam Manipur gi apunba saktam Manipur da santi Manipur da santi Manipur da NRC Manipur da NRC Manipur da gisu Manipur da gisu akhoi su ST akhoi su ST long live Manipur Manipur long live Manipur Manipur Myanmar border masigi wakat mifam ase social media amadi sarkar gi mafamda dhon ga dabde Manipuri mano Manipuri mano Manipuri mano ngasi koina peace rally chasaribasi iripak Manipur da irang thokriba asi Manipur government amadi central government na athuba tamda aing shanti